Proces starenja započinje rođenjem, a s godinama vezivno tkivo gubi svoju funkciju. Broj kolagenih i elastičnih vlakana se progresivno smanjuje, te hijaluronska kiselina više ne obavlja svoju funkciju navlačenja vode na sebe. Rezultat je umorna i neujednačena koža, slabog tonusa. Koja 3 postupka su učinkovita u borbi protiv starenja? Neodymium JAG i Erbium JAG laseri su idealne stimulativne metode koje se mogu raditi u bilo kojoj životnoj dobi. Stimuliraju fibroblaste na produkciju kolagena, vraćaju sjaj i tonus, sužavaju pore te ujednačavaju boju kože, a značajno umanjuju i crvenilo te kapilarni crtež. Ovim i kombiniranim postupcima se uklanjaju akne te ožiljci. Često se kombiniraju sa dermapenom, kemijskim pilinzima, mezoterapijom i plazmaž terapijom. Preporuča se 4 postupka u razmacima od 4 tjedna, a potom se ostale nepravilnosti korigiraju botoksom i filerima, ovisno o životnoj dobi i stanju kože. Botoks je pročišćeni protein koji se koristi u korigiranju najčešće gornjeg dijela lica. Blokadom mimičke muskulature na čelu i periokularne regije sprečava se nastanak bora koje nastaju mrštenjem, smijanjem te ostalim kontrakcijama mimičkih mišića. Postupak je bezbolan, traje nekoliko minuta, a potpuni učinak se vidi nakon 3 do 7 dana. Trajnost rezultira od 4 do 6 mjeseci, a nekada i duže, ovisno o aktivnosti mišića. Za donji dio lica su idealni punjači, takozvani fileri hijaluronske kiseline koja je normalno u sastavu dermisa, te se mogu koristiti u korigiranju dubokih i plitkih bora perioralne regije, sitnih mimičkih bora periokularne regije i obraza, za dodavanje volumena tamo gdje je potrebno. Svi ovi postupci se mogu raditi u pauzi za ručak, te se pacijenti mogu vratiti svojim dnevnim obavezama. Ali ipak treba izbjegavati sunce, solari i saunu, te se savjetuje izbjegavanje fizičkih napora kroz nekoliko dana. Počnite brinuti o zdravlju vaše kože i uputite se u Dermalife na adresi Ilica 203.